Ki samla puli na kejela ki ba puli ha kejela Sikkim hane kejanmit kelawan poi sya kejela da kabasuk basany marjun poi ha ISBT Mauyong ki kmi ki kpa jong kini samla puli na kabapu samrke bada jinkman kila pedang sngow bha yala ki jong ki khun ki kti haba kren ginong tho kubor kini samla kila pen pau ki jing sngow ngu yak sorkar kabala penbiang ya ki kali badi ki jing don kam jong ki marjun dia ko ki jing tua khandau ha Sikkim bada ki jing kloi jong sorkar wala ki don ha pedang ki jing ting rei ki don ki jing kermen makin poisuk hala ka jong kejela klem kino ki jing kini ki samla puli ki don kemba arpun reungut ki ba wan na kejela Sikkim bat arngut ki dei ki ba lakiu na Siliguri ban wan pai sya kejela Suping ayu kebanjang. Kebanjang ini media bakal long untuk jingwa, jot, jing yap real, nilai shifting sibut. Semua ayu play, bawa view sumariki. Pada jing sim kia juga state government, ba honorable chief minister, Rajasthan ma, dan deputy chief minister ila Kremlin, ini jing Rajasthan joki. Bertunjuk ke official baru jangka state government lagi bertunjuk ke Sikkim ke Malaysia bentar keluar ban penpoisok ikon ikti kejongi berpolis ke Sikkim. Te kunjuk ke official ni kaliya apa kejilam job to seklamet by lala ban peluan koi kunjungi safe and sound adu kene ketua. Te Malaysia punya media ru berdan lag kene ketua. Ikunjuki di HPI Pharmacy, di ketai bani pun sisa lingua, boleh tu. Mentai lah poe kecil. Dan mungkin lihat pada aktiviti, apa yang kita disini baca iyo banyak pun banyak kontak pun. Hai kendiat bapa kamlong syukan network style, kan kendiat iyo. Apa iyo bapa kamlong syukan like batikna, tega dan kepo bakin dan syukan ban bansum. Isu presi punya bapa kasih kawan kasih employ. Bagi lalai nak jimba, bagi lalai tu nak jisyakan jing siang bah, Malaysia punya nampak state government ni kalau. ayu benar-benar angkat. Timin kore ni ayu kantam jubilei bala ada dekat tadi. Wadah haji duk kami ni haji saya kasih dum bala ada dekat tadi. Kabaan ni ayu ka government ya ka sarkar ka bala asim ke kya benta juni kum ki student kum ni la poi sok shayeng ka kedai ke bikila ali ini ba ka bakerpang mo na benta juni ni ayu ki te issue ko ba may God continuously bless them, manifest his blessings upon them, but continue ban dwailam na benta ki biar Sikkim ru ki badang dan apa ka jingjen jar tengah kerpa iwe ban sobah ban nang support but nang kemau dan ki ru hajing doi creation ko Kamu sini ke jar touch tu? Kalau asdam na du min 4th of October ki na du untuk RBG Mr. PA Jika berpisah kopi juga kan? Kalau asdam landslide mengatai. Kalau asdam ban hit some ki jaka kum ha school SMIT kalau asdam di haka college ni ru kalau asdam hi padi long kampat dalong kata-katakan kurban Kopi berpisah. Hapo Himalayan Pharmacy Institute. Aku nak kedua pakai jiwa mik na sok jaka ke puli jong pi ban poi support dan tok. Community ni bila Asia kontak ngimdon network ngimdon coverage ngimdon light ngimdon ka jenjar bah but limited food stock ru di kumtu ni la Asia kontak ni la kontak ye CM mo honorable CM ji through ki MLA se ti ni la ko leki ti de jingarap jongki ni la yo kontak ye CM ji ti kumta ni no ban ki la wa Ada bagimi hadok mantau ko Shillong hospitality kalong kumno ka biang ka biang palat ho kila ali ka pang bahan benta jungin kila pen biang ki bam ki te kalong very ho inong grateful bahai ki hal tu kisi jingja pidon nam ka jingsir nis e palat ho ngila shu kwa bit mo tang ban dan hiyang nama ban contact shin nim yo ala te ngila shu kum tang ngila shu bu jing doi ka jingsir te kadan Ika keteng jong pi. Keteng ban kan shish ting do Kedi student yang ka college ni jong masing small fund jing jong ada contact here today hak tu ko por ka dan bun hak network issue ka internet issue ka like ka kan immediately kami ada penting ni asis kami yo men kan tu pun jong ki dulu ai ko tu te tu please project ni ki ani sim ni ki on ni na ki no
di kumpang ni lah ya penhat musim lah ya long nampak di situ di kumpang. Okay, kita kasi yun si Parlok ya long ni kasi Dubai ko club brain ni dai BMT. Parlok man kami coba ni tak ni dalam jendela ni ani sim we ba kumpang bawa lah dagan ni bajing jang kalau ajang ni tu boleh je ni udah dekat bet ni ba unjuk dari ni ala dan jengai ni. Itu magaling jong pikir kita jong pau jong pisah kan sokar kemudian kemudian koi dia pisah kan jong macam nakaliang jangah as a nakaliang online pharmacy students but menjadi SNIT students tu aku boleh ada kata-kata nak minta kasih government nama kat sebelum ni nak na Sikkim sini kita yang kali ni banyak nanti na Sikkim Siliguri but kabas bukan na Siliguri sini Shillong. Di kumjuk ru menit lapan yang kabam nak minta jenis ni aku boleh minta kata kerja ni kalau very safe. It was implementing ni anu macam taruh nama response juga kalau very quick and kemudian kena kerja selai betul betul. Kata siapa? Chat papa. Nak kerja sak kerja ni mungkin nak kerja selai berpesan. Oh kerja apa ni sak ni kakam kai kerja di wala kata tu ka SMIT ka kamjan di wala kata tu wala dan ni mai kata jing selai on mai Re nimat mo kijing jumi nama ba ka food group ka jimbang ka la nong duna di ka light kamdan ka internet kamdan ni on contact share di dia long stress ma nama ba de jak tang khanjat ni lai ko mi phet ni hostel ni kijak sa jadi kena bangin ko shi ta jaka ka balong ka baskan di ko ba pi dang dang Sikkim dang ya inti da ka bus. Ka Sikkim tu Siliguri tu kan. Amde na Sikkim Siliguri buan Sharky kali zailo. Kita harus kerja dalam kita kena kaya ke government kaji. Kadang ni na bahasa inti dang ya ko Sikkim ke landslide ke kita. Oh ke pembentukan kanjai ada ini ini ayo iblen yang kata kalau kabiang kita kerja wan jini jadi ka main dan timo ke bangi di banjai ke kita ka bala tuano di mina alik nak dekelinti ka bajrong ha di wala kata ru kalau kabiang bet yang tajam wala dah kala tuano ka tu ka main Kalau sini kan kita siapa orang Sikkim sini dum tang sini. minta ke sini nama bangi kundan kam kita kalinti kita gawe di kala sempor hari ni ni travel menin dia mi Sikkim duduk Sanbuji ni point Sanbuji evening kalau long hadu aku sakan tatang ni dan bet kali duduk point ni. Itu baru kapok kali ni kapok kali ke bos kan baru jumpa mata. Mentah ni dan hadu aku prangut tikidan kibaya hiar nak jangki senong jangki kibadan setahun ribu hari. Enggak ada bayar pun. In total kat nomor puan Asha? In total ni dan 5 minit na Sikkim ni dan aku prangut tikidan 4 angut bagi na Siliguri ke Hakabas ni dan aku prangut. Kidibit from the same college. All of us ni nak kajuk ke college tang iwe ibina SMIT.